короче говоря, буруй асадка будан амура ина иншаллоh ки бурка ҳастем. Видео то вақти тамошо кунед. Душанбе Хурғантепа мебарам мерасмунашо. И фурай, короче, фурай ки 20 тонна. Газелони ҳастан. Газел 70 рублай. Фура 50 рублай. Холодильник не чизой, не чиё. Объёма, короче говоря, диван пиван. Ҳама тахта махтара бурка агин. Ай, овиҷон дара. Ина, короче, шаҳри Самара бурад, бурад қабул каса аст. Зинда боше, сарбаланд боше. Склади сивяк да. Ҳама танигар дор боша. Лайк, комментария фаромӯш накунед. Иншаллоh ки мо дар хизматем. Зинда бош. Видео то охира тамошо. Салом алейкум, ина дӯстони азиз, дар шаҳри Самара ина уже фурае ки димрес шаҳр уже буркес аст. Мо савхози Тирмазиён Хурғантепа Душанбе Қурған мебара. Ина тахтарани бурке, таж тахта. Буруе ки короче ин қашабур далша набуда будам бура ҳамаша навози бурка аст иншаллоh ки раки мекунад. Тахта задагия. Ина буруе алав чиндеса аст. Дар шаҳри Самара бародаро калмед ки читоре ҳаракат небиёре бура. Аккурат назадаесан, ҳами чотка мезананш ки бувар ки буру ту ягон чи намешавад. Иншаллоh соғ саломат Душанбе Қурғантепа мебарад. Ин бародаро берун. Яъни бур мена. На, короче, ним мешавад, ним. Ики буру задуни склада, складу вайсем ва автокара вайсем, склад сивяк. Дуни фура пуркайсем. Уже кладкаш кайсем, та бура ҳамаша бара. Зинда боше, сарбаланд боше, хунавод боше. Не лодка чияи. Ами аз дорани буркем, короче. Не друнжда. Друнжда, короче, сумка мезани. Фаҳмидӣ? Дар тоистон ду тапачаникш мезани. Ҳам бланди мешини ҳай мени дига. Мерава. Калуна, короче. Роса буру ту мерава 100%, соғ саломат мегиреш. Давай, короче. Пуле бул 50 рубл. Ҳа? Во объёма холодильник, диван. Чиё сумкони тай калун, амаш килограмма. Дагон гуфтанем усо.